Te waia te tuatahi toro mai, nā tākingi ia haka. Tēnā koutou. Nā ko te waia te tuarua, I haere mai, nā tēro tātou whaea, Archimedia Rose, Auntie Media. Tēnei waia te poe here mai nei, nā pāhena reteit. Poe atu, taku poe. Ai
hau e te whānau e te iwi, me tēnei o ngā rōpū. E noho tonu atu ana tātou ki te rōpū o Maranga Mai. Maranga Mai kapahaka. Nā, kite ana ko ngā whanaunga, Dean, Nathan, Dean, me tana hoa wahine a mere, me hi atu ana ki a rawa, ki te ana etahi o ngā whanaunga mai i te rōpū kapahaka o te pū ao, etahi o ngā whanaunga o roto mai o Hātea, e tūtahi ana i tēnei o ngā wā, e hoa mā, ki te haka. Ko ia, ko te haka o ngā tāne, ko kiri haka muri ana, tēnei rōpū nei, Maranga Mai ngā puhi, ko wai rātau, Maranga Mai kapahaka. Tēnei rōpū, he rōpū ki a ko tahi ai ngā waiata, ngā haka, ngā tū o te kapa nei. Kia piti ake rā tātou. Uncle Hick, Heke Nuku Mai Ngā Iwi Busby. He always had a dream that this particular waiata aringa would come back to life. So through our Maranga Mai Te Iwi kaupapa, learning our waiata from home here, haka from home, poi from home, and with the help of Auntie Pare Nathan, who couldn't be here today, we've actually brought back Keihia Ngā Tamariki. It is the original version of Toro Mai, and it actually talks about, composed by Riapo Puhipi from Te Rarawa, Pukepoto, and he talks about where are all the children of this rohe, and of course they've gone and left to fight overseas in Germany, in Gallipoli, koina. Nō reira, Keihia Ngā Tamariki. I mua tā tātou waiatatanga mai tēnei waiata mutunga, he mihi nui tēnei kia tātou. O tira, ko te wāhei kia tātou e hoa mā. Koutou e hiahiana e ngā kaunui ana ki ngā mahi Māori, ki ngā mahi waiata Māori, ki ngā mahi kapahaka. Tēnei te karanga a Maranga Mai e te iwi, whakatūria mai rā o koutou rōpū. Kuhu mai ki tā tātou whakataitai hei te paunga o mai hei te rātou. Pena e rapu rōpū ana, maha ngā rōpū o roto o te taitogerau. Kia mai ai, kia rangati rai te tū o te taitogerau roto i ngā mahi nei. O tira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa.